So katika hii experience sharing oriri urugari wa giuteti uthiete na mbere gwakiriria ciiko cia andu gutuka miario ni ithiete na mbere kuongerereka na muno makiria gatagati ka atongoria a giuteti na gucungirira kamiti ya uiguithano na urumwe NCIC kumenererio igikwira kugonderera wira-ini wayo no na kuria uguo kamiti yo iria irambite hema mwena wa Naivasha mihengo-ini ya kuhunjia urumwe na uiguano ni iteteire ikiuga ni thitangite namba nene ya aria makuruhanitio na ciiko icio na macira mao ni marathie na mbere igoti-ini na hiyo namba inazidi kupanda kadiri wananchi wanatupea ujumbe kwamba kuna hii tunaona ni hate speech tuna investigate si ndio. Undu uyu ukite oriri kamiti yo yugite ndiguthitanga mubunge wa Embakasi East Babu Owino kurumira miario yake ari mwena wa Kawangware makiuga mahitia macio matire rungu rwa kamiti yo. Kama tume mwenye alitamka huenda hakusema jamii fulani si ndio, lakini ametusi kiongozi na tunajua inaweza kuleta shida ama vurugu ikija itashika jamii. Hiyo makosa ambayo yanahusisha yale matamshi yako anda ile inaitwa penal code. Wale kaparo hata kikimbia nayo saa hii mbio ifike kotini watauliza chairman wapi hate speech kulingana na sheria iliyo katika NCIC. Munini wa muikariri giti wa kamiti yo ni amenereirie wongerereku wa ciiko cia atongoria gutuhuka miario ingihagura thayu akiuga ciiko ta icio cia gucungirira ngui. Can we ignore our so-called leaders? Is it possible to ignore them? Kwa sababu yale matamshi tunasikia si matamshi vizuri. And sometimes I wonder, do those leaders love this country? Do they have children? Do they care if Naivasha burns? And when I say Naivasha, I mean the whole of Kenya. Kamishna wa kaunti ya Naikuru Wanyama Musiabo ni ahete mukana kuri aria makoretwo magitheremia ndumiriri cia kuguohia muingi mwena ucio akiuga ni mekuerwo ikinya ihiu ria kiwatho. Watu wakitaka kutoka Nairobi kuteremuka kuja Nakuru ama kuenda Eldoret wanaambiwa kwa social media ati barabara ya Naivasha ipitiki. Hatuwezi pita. Ati barabara ya Maimayu kupita Narok huwezi pita. Na sisi mwenye kuchochea na uvumi tutadeal na hiyo mtu. Atongoria ya mararagia kanitha-ini wa ACK mwena wa Naivasha itemini ria kugacirithia uiguano na urumwe gatagati ka muingi. Ngiribotera Kameme TV, njitagwo Kariuki wa Wachira.